ดัมมอZomi Zeden TV ปนมัวกิ้งเกกามินโซบอฮีตุนี่กงตังโกดิงทูเป็นโควิด-19 นาโตกิไซ US กุมปิมปันนาเทดิงอะกิโลมทุมันพาตอมแต่ตุนี่เอโปนิกยัดตุนี่และซอมนี่นี่จังอัปเดตตังฮีดิงฮีตุงากงตังโกดิงทูแตงเป็นZomiเตได้สักนาโตหุนตัมปีเปียเคียอาองไกคบสัก translation องบอสักปูทอมัสออนเซียนมุง Department of Commerce US Federal Government Consultant Zeden TV Washington DC เตอินกวนตุงะ Zeden TV มินโตลุงดำนาเลียนปีเกาฮีUS Government Agency คัดอาฮี Food and Drug Administration FDA Commissioner Dr. Stephen Han in COVID-19 นัดนาจัตุย hydroxychloroquine pen emergency in จัดเทนาดิง in พานาเปียกนาทู April นิลี in ปุลาคียาฮีตัว hydroxychloroquine จัตุย pen COVID-19 นัดนาในเตอาดิง in Dr. Ten prescription ปเทตาฮี President Trump in ฮงตุงดิงนิปีนิสุงิน COVID-19 ตัวสีตัมปีกิมุลายดิงState Camp เปอี Governor เตโตเซบคบเทดิงทุปีมาดิงอาฮีนาจิทูปุลาคียาฮีตุลายตัก New York New Jersey และ Michigan State เตอานันนงาตัมเป็นฮีอากิปัจจิลินอันนั้นเป็น State นี้อาฮี California Washington State เตเป็นตูอิน Steady State ตุงตาฮีPresident Trump in COVID-19 ading akizang zatang ahi hydroxychloroquine zatang pen milen som ni lekwa ki bol khya ta chi pulakhya a India Prime Minister Modi kyanga zong US ading zatang tampi kingen be hi chin pulakhya hi COVID-19 nanadana vaccine zong Johnson and Johnson company te in bozo nang ahan chamlai taku hi US State Department in gamdanga atunga jading hamsa US gammi US citizen to somli valpen gamsom sagi lenga pan kisam kik thai hi chi in President Trump in pulakhya hiตัวเตเป็นโควิด-19 หางินกำตมตัวมาออกจิปุฮีตัวสุงะกอลกำปานากิสัมกิก US กัมมีจันิวาซงเกลจิวฮี White House COVID-19 Task Force Member Dr. Deborah Birx in องตุงดิงในปีนี้สูงเป็นนักปีตะเกนทุปีมาดิงอาหิมันินอากวมาเปียวอิน Social Distancing และคุดซิลเดนดิงจิเตอากิปันกุมพิทุปียกเต Presidential Guidelines อิมันเต็กดิงและตุลายตักเป็นอาหิเทและgrocery store และ pharmacy นางวานะจงจีไปดิงหุนฮิโลอาอินเตกะยมเต็กดิงหุนฮีจิปุลาคยาฮี COVID-19 พิกอจิ COVID-19 นัดนางาอตัมเป็นหุนอดอนเป็นองตุงตะดิงฮีจีอินอเบไซน์ปุลาคยาฮี US กามา COVID-19 นัดนาโดนดิงอิน company ตัมปีเตอินอามาวเนเซปเตคอลบอลพอดัวจะตัวดิงอากิสัมบันเตทอกบอลคยาอุฮีแอลกอฮอล์ company เตอิน hand sanitizer ทอกคยาอุอาอดัง company เตนจงจะตัววันเตบอลคยาอุฮีตุอินจง Kinder Industries และAlien Candle Company เตนจะตัวอาจัดดิ้ง face shield เตบอลกิปันตาอุจิ White House in ปุลาคยาฮี US Motor Company Ford in จงจะตัวอาจัดดิ้ง face shield และ ventilator เตบอลกิปันคินตาจิอุฮี President Trump in US กัมซุง State ตมจะตัวเตอาจัดดิ้งขุดตัวมิลเลียนจะทุ่มไม้ตัวมิลเลียนแกดจะตัวปวนมิลเลียนทุ่มและจะตัววันตัมปีเตอาหอมเขียนนาทูปุลาคยาฮีตุลายตักอากิสัมมาหุยดิกนาเซต ventilators เตจงสเตตตมอากิปวกตาจีฮี Defense Secretary Mark Esper in Department of Defense na sem campaign in 6 feet social distancing ibozo akele mai tuam mask thwa tek ding chi thu pya hi chi hi abesa in CDC le President Trump ten jong apolam pai khet chang mai tuam mask thwa chat ding hoi asak na thu u pula khe khin u hi US mi pin le scientist por khat ten jong coronavirus pen hui lak pan jong kilo the hi chi mukhia in pula khe khin u hi to hi man in apolama ipai khet chang adiak de kin z market ipai chang mai tuam i thwa chat ding thu pi ma ding hi The Department of Veterans Affairs VA Secretary Robert Wilkie in COVID-19 hangin akisam zato te hu na ding in state tomtoma zato lupna tu le zanga boarding gel uhi chi hi Vice President Mike Pence in New York State hu ding in US Federal Gap zato lam zagele somli ke paisa ka adang akisam state te azong ke paisa lai ding hi chi hi Michigan State a kipan state tomtom ten jong hydroxychloroquine zato izang ta u chi jong pula kya hi US Northern Command in Bell Air Force กากับและ Navy จะโตกากับตูลคัด New York ขวาอันนี้ทุ่มสูงกับพวกดิงจิตังโกเขียวฮี President Trump in Defense Production Act DPA Power จัง in 3M Company เตกยังอะ COVID-19 โดนังจะโตเตจัดดิง N95 Max เต boarding in 2 pia 3M Company เตอินจงอหิเทจาอุนหันเจมดิงปุลาเขียวฮี
President Trump in nungkal ni pini na tuini pen Christian te pham Sunday a hi ma bangin thu mi pi campel le pastors campel in hinan nagal ido zo na ding to pa kyanga thu ngen tekni chin pulakhya a adyak de ken hi na na amaya hongdo sak doctors de nurse de ading thungen na phok tekni chi pulakhya hi COVID-19 na pen leitung gam zal esom gel ni a kizel mangta a ibyak pasenin go zo na hongpek na ding thu inget chat ding chi pulakhya hi US gam sunga Zomi te sunga zong COVID-19 na anei kiomta chi zong kizata hi manina agoma pewin ekirop ding le in kon pi te hoi tak ekep chet nang thu pi mama ding hi 6 feet social distancing mi khat le khat pi guk ki hal a ding bai nei zo ding aham sat na adyak diakin Z market grocery store ipai chang mai tom face mask to ading chi CDC le White House pan polakhya u hi akibo sa mai tom ine ke le zong ponto kidal the hi DC area ke ma ten ponto bol sa khui sa mai tom alainom ten nu jam nu kyang jong ki lei the hi apopan eni tun khit chang jong sat piang a hi ke le hand sanitizer to ikhudisil tek ding jong ki samma ma hi nang le nang ki dal in la nen kon pi te jong dal somin US coronavirus peak date April somlenga kidom jadin ki ying tekni White House Coronavirus Task Force le professional scientists there in US adding COVID-19 asia tampen le na ane asan pen ni ding pen April somlenga ni hithei ding hi chi in umma uwa amintang hospital university le researcher scientists then zong projection model ball in tang ko kya u hi April somlenga ni pen coronavirus peak date chi in min pia uwa twani atun na ding ni sagi pe kisamla hi the University of Washington's Institute for Health Metrics and Evaluation IHME te projection model bona a twani bekbekin asimi tu thumwal asang pen the ding a zatolup na hospital beds ten khale tu somni le zagela somni le thum ki samding in twalak pan ICU beds tu somni le tul ko le zani le som ki sam khathei ding hi chi projection ball u hi twani chang hongkem suk ta ding a July khani thumni in 0 hong tung thei ding hi chi in projection ball u hi model projection pen Europe gam le sen gam ten jong jang u chi hi White House Coronavirus Response Coordinator Dr. Deborah Birx in Americans de kyanga happy na to tu ni pi ni sung in sunga ham tangun la adyak de kin tu ni pi sung pen grocery store le pharmacy azong pai hunding hilowa ina tek ding hun a hi chi hi tuni pi sung pen COVID-19 na ane asi atam pen hun ding a hi manina happy na to in sung bekan omun la king te kun chi in gam mi te kyang thumna ne hya hi US Surgeon General Jerome Adams in coronavirus hangin tuni pi sung pen US gamading aham sa pele ada awai pen ni pi hi ding a Pearl Harbor le 9/11 kisimna kidona sang mi asi tamzo ding a hi manina gammi te akom pe uchat kidom te kin king khol un chi in gen kha hi to hi manin hini pini sungpen akom pe in te ka iom tek ding thupi ma ding hi US Navy tembo pi USS Theodore Roosevelt tunga na sem mi za le som sagi le thum te in coronavirus nei u chi in US Navy thune te in tang ko khya u a to tembo pan na sem tu ni bal ki to khesa ko hi Admiral Dr. Brett G. Roy Assistant Secretary for Health at the US Department of Health and Human Services in again na a New York New Jersey le Detroit kwate a tuni pi sung COVID-19 hangin za tolum te le asi tampi ki mulai ding hi chi en gen kya hi New York Governor Andrew Cuomo in President Trump kyanga anget na to kizu in New York a COVID-19 hu dingin apai US Navy za to tembo USNS Comfort Hospital ship tunga COVID-19 na nanay te bol te na kwan nga tahi. Abay sahun in COVID-19 na nanay lo te pek kilumsaka tuin COVID-19 na te zong lumsak tao hi. President Trump in Defense Production Act DPA tunay na to kizui in 3M company te atupiak na tungto ni na 3M in US ading kasim mai tuam N95 respiratory mask million som nga lang ata bol sak ding utukim na nay tao hi chi in President in pulakya hi. President Trump in COVID-19 na hanga zato aka UK Prime Minister Boris Johnson adding in tukang eksahi chi hi UK Prime Minister Boris Johnson pen leitung gammakai pitelaka COVID-19 na anei anga amasa pen hi Federal Emergency Management Agency FEMA and US Department of Health and Human Services HHS there in state tomtoma N95 respirators 11.7 million the Jang surgical mask pen 26.5 million Mai tuam na face shell pen 5.3 million to khitjang gowns pen 4.4 million khut tuam gloves 22.6 million pen hom khite u hi chi in President Trump in pulakya hi
US อะตูนี่จังดงมิลเลียนนี่ Covid-19 test กิบอลตาอะ test ตัมปีกิบอลโซวาฮิมัน in USA อะ Covid-19 นันในอะตัมเป็นอะกิมูฮิโซฮิจี in President Trump in แกนแค่ฮินี่ขัดเป็นขัดเลตูซอมนี่เลตูงาตา test กิบอลเทอะ CVS เดน Georgia และ Rhode Island เตอะ drive through testing site บอลเทตาอูอะนี่ขัดดินมีตูตา test บอลเทฮิจีซงปุลาแค่ฮิตุไลตัก US in COVID-19 test result เป็นมินิทงาและมินิซอมละงาสุงาอะกิเตลเคียบันและ system ในอูฮิ President Trump และ Dr. Anthony Fauci เตอินตูนี่ปีสุงเป็น COVID-19 หางอินนัสิตะเกนัสีตำคดิงอาไม่นี่ปีสุงจงนัสโตโตหลายเทดิงฮีจีฮีแต่ดาวลูกนากิสับนาตัวกิซุยอิน US กาลกับ Engineer เตอินจะโตปอลขัดลำอูจีฮี Detroit Michigan State อาจะโตลูกนาตูและจังอาอัตาจะโตปีขัดจงลำคินอูอา New York และ Chicago อาจงลูกนาตูนี่วาลาพาจะโตแต่นี่เลยสุงลำคินอูจีฮีPresident Trump in tu lai tak federal kumpi van kholna stockpile a huiding na set ventilator pen tu gyal le zuguk le som sagi langa kinaya akisamna akipok ding chi hi tolo ten khale tu som kyora kin hi chi hi UK ten zong ventilator pen zani kisam ung chi in hongen wa hi manin pok ding ki gyal hi chi hi California in amau kyanga akisam no lo ventilator zanga New York le New Jersey te kyang pok hi US Department of Health and Human Services HHS in Defense Production Act to kizui in to som thum ventilators abolding in General Motors GM to million zalile som gen le kowal to contract sign kin ta u chi hi President Trump le Dr. Anthony Fauci te in US gama COVID-19 to asi pen mi vom te tam pen hi chi pola khya u a banghang a mi vom te pen adang minam te sang in COVID-19 to asi tam zo u hiam chi akan khya lai ta ku hi chi hi to bek tham lo in Louisiana Governor John Bel Edwards in Amau State a asi pen 70% mi vom te hi chi tang ko khya hi Chicago Mayor Lori Lightfoot in zong amau kyanga COVID-19 nga asi 72% mi vom te hi chi tang ko khya hi Coronavirus Relief Bill Fund Pen aki hom kya khat ahi the Paycheck Protection Program aji na sem te khasum piak suak ding a Small Business Owner te lak thei loan zong ki hom kheta a tu ni changdong billion som sagi ki hom kheta chi President Trump in gen khya hi loan lak thei nang ahu bank min thang te ahi Bank of America JP Morgan Chase Bank Wells Fargo Bank Citigroup le adang bank te tunga lungdam na thu gen khya hi Paycheck Protection Program ding in Congress to 250 billion gen be ding chi zong tang ko khya hi President Trump in US economy 50% pen small business te a hi chi pula khya hi World Health Organization WHO in US te tungpan fan atam pen nga in leitung bupa US pen WHO tung sumkhia atam pen hima tale hi COVID-19 via US lam hong pan pi lo bek tham lo in US te hong mo saklai u a semte lambek pan pi a hi manin US in WHO tung sumkhiat pen ki review ki ding hi chi President Trump in tang ko khya hi US ten WHO tung kum khat million som yel lenga bang ki pe khya hi chi hi COVID-19 to ke sai pen WHO ten ahun lapin gam tom tom te tung hoi tak gen khelo a hi manin hi za a su khi chi in President Trump in gen khya hi Tuni April ni gyat tuni le somni ni changchang Johns Hopkins University and Medicine pan akikha akya tungtonin leitunga COVID-19 na anga pen 1.4 million pa in asi mi tu som gen le tunga le zathum le som ko le sagi phati US gama nan nga mi pen tengli le tulni le zakole somni le thum wal le asi mi tu som le tu thum le sagi phata hi Tuni Zeden TV pan tangko na hi zaung nei hining Zomi khem peu ibyak pasianin akhut mon hoi tong kem bit chat ta hen April som lekha tuni le som ni Saturday ni changki mukik ni ke kamin jang wa hi